ចាសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្ទះលោកតាចាភាពសប្បាយរីករាយនៅមិនទាន់ឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកស្រីនាងកញ្ញានៅឡើយទេដោយនៅក្នុងវគ្គនេះចាតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺកញ្ញាញឹមចន្ទថននិងលោកប៊ូរ៉ាជីមឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គនេះគឺតម្រូវដល់វិញ្ញាសាខាងចាពិធីករវិញម្ដងបាទនេះក្រូចដាក់វិញ្ញាសាដើម្បីឲ្យកញ្ញាញឹមចន្ទថនអនុវត្តតាមបាទចាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើឲ្យធំដុំទេហើយក៏មិនហ៊ានធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រោះអូនក៏ដាក់ឲ្យខ្ញុំរឿងស្រាលដែរណាចាឥឡូវចេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតគ្នាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺស្រាបៀរសិទ្ធិគោក្បាលខ្លាផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនរសជាតិដ៏អស្ចារ្យហើយឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទំនាក់ទំនងចែកចាយទូទាំងប្រទេសទូរស័ព្ទលេខ092 56 78និង11ឬ093 56 78និង11 ជីបម៉ុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅចាអរគុណនៅពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមនៅវិញ្ញាសារបស់គូទី1ចាសូមអញ្ជើញគូព្រៀងច្បាស់កន្លែតច្បាស់ណាស់គូព្រៀងច្បាស់កន្លែតខ្ញុំបញ្ចេញអីស្រាលទេខ្ញុំទៅណាដែរចូលចាំមើលទៅឲ្យសម្ដែងមួយណាឯងទៅមកឯងចាប់ដើមមកឈុតមកតោះបងក្រូចចាប់ដើមទៅបងត្រៀមខ្លួនបងដៃស្គរក៏មិនណយដែរណាស់ដែរហ្នឹងឯងអត់មានទេបងក្រួយអត់ទេណាតែហើយអត់មានធ្វើតាមគាត់ទេអត់មានលើកជើងទេតោះចេញវិញ្ញាសាបាទចាប់ដើមមកកដោអត់មានលើកជើងទេកំភៃអូខេពេងតណៅកើតអីទៅតណៅណាតែឈឿនចឹងអត់មានលើកជើងទេតែធ្វើមិននេះគេធ្វើឲ្យមករឹងទេមិនទេបីមិនទៅចឹងចឹងពួកអាក្រក់ណាអត់អីទេមកស្អាតមកគាត់អត់ចង់លេងមិនទេនេះអត់ចង់អត់បានតាអត់ចង់លេងអត់បន្ទុកត្រូវពីណៃញ៉ែយកអស់រឹងអាយ៉ាអចុងក្រោយអត់អេអត់ទេគ្រាន់មនុស្សស្រីដល់ពេលចឹងមិនដឹងតែចឹងមិនដឹងតែចាប់មកអត់ទេអត់អីទេព្រោះអីកើតដើរអេនអនរឿងដំណងអំរុំដល់ពេលចាញ់ចេះទៅម៉ែវេទនាមើលចូលកន្លែងអូនដេញតែផ្លូវលោកទៅចាអរគុណឥឡូវឃើញថាអរគុណទៅនេះហត់ចាត្រៀមខ្លួនហើយនៅបុរាជីចារួចហើយបងពីជីបងតាទុកណាបាទខ្ញុំត្រៀមហើយចឹងសូមអញ្ជើញតែមើលកូនចៅឲ្យផ្ដាំគេមើលហើយដឹងអត់រស់ហើយវាហ្នឹងសត្វតាវងពមៀលសត្វធ្លាក់ទៅលើឆាកទៅចឹងអីដល់មកបុរាជីមិនក៏ប៉ុនរនឹកបុរាជីវាជីមិនម៉ាគីឡូហ្នឹងថ្ងៃនេះ42មកមកនិយាយមកលើកឡើងលើមក42បាទមិនថ្លឹងទាំងកូនថ្លឹងទាំងប្រពន្ធទៀតក៏មិនបានមើលទៅមកគ្រួសារបុរាជីមិនគាត់និយាយមកខ្ញុំដឹងតែងាប់គាត់លេងខ្ញុំមិនដឹងងាប់មើលថាដឹងងាប់ទេប្រាប់គេឲ្យមើលកូនចៅឲ្យស្រុកងាប់ប្រហែលជា7-200គីឡូអញ្ចឹងហ៎បាទ7-200គីឡូកូន20គីឡូសោះអញ្ចឹងវាអាចប្រកួតមួយគ្នាបានហើយបាទខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំនឹងដាក់វិញ្ញាសាទី1នឹងបែបជាកីឡាកាសដែលត្រូវបោកច្បាប់គ្នាបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីតួប៊ូរ៉ាជីមមិនសិនហើយវគ្គទី1ប៊ូរ៉ាជីមឈ្នះហើយខ្ញុំរាប់
là những cái con bị lừa là cái lá cá năng rồi và bộ là pe nắng nhóm thử nhóm này rót á năng rồi và tỏ muối bí đằng bảy kia đuôi chi nè gì đó dạ bộ đi chim ai cho bộ cột cho mua là dương chỉ big show không à ô giờ mấy gì big show dương remaster vô có mà khai ai đây dạ à rồi à là ai bắt chụp big show ai vậy à là xong tóc bên ta sân trong sao mới rê cái sao ban này mà cái bạch ấy để dương thử bộ cột cho mua ấy để dương tiêm tóc hỏi non đâu hấp non đâu hấp ôi đâu hấp co luôn ra đó rồi mình bán đi muối pi bay buôn pram pram muối pram pi pram bay pram buôn đập đập chanh mà vậy mấy lúc chim ôi biết nè đằng này gì dạ thế việc đạm gì ra cái ba cái đại bây giờ chưa sao mà tô hai ôi trong tay ta ngọt ê nấm muối chứ nấm muối tiết thử bu được chim ấy làm mà sẽ còn chứ dương rửa mình tại mà dương rửa ruột nó như thế này chà ốc chi đuôi với nhá ốc đuôi hay ốc mình đuôi ốc mình đuôi họ là đua rồi mỏ đua rồi mà sao cắt mỏ ê đua này ê play bé đi rót pram buôn pram bay hạp ruột bao đi hạp nó mà con đòn ba không pram buôn pram bay ơi bà này bà ơi anh đặt ra à cái lại trong coi mình thấy ăn mấy nhá cho một cái thường hứa chứ bây giờ giữa cái rót cái thế bạn nâu muối thiệt chà hay sạch cam á chứ nấu muối tiết đấy nâu muối thiệt nấu muối tiết nó so mà mình như sao thiệt nấu muối tiết mình cho màn muối muốn ăn cái thuê mà mất xây chân mà xây tiết à đào tôi đi côn mà mày bố ok mới chữ mình hay chứ không papa đôi kẹp tung lên tầm rầy Dalvin cha là chim vừa trap tam lược bia chỉ lấy che tới cầm ai hot nhom xăm bầu muốn đó nè xăm cho như sa tí muối như sa tí muối nhưng mà thơ tí pi vậy nhá xăm bầu muốn lại lấy cái lá cá tay o cái lá bầu gọi rồi chà xăm bầu muốn lấy như sa tí pi tỏ chào đàm chụp sân bài mông bên em không bài một cái nào linh mòn chà mấy anh prom cho chanh nữa chà con lời xong dây mà can đi cái lại khơi thàแต่กูแต่ปีกูនេះគូឲ្យដូចកូនប្រវត្តិ ចាវិញ្ញាសាគឺថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពិបាកខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់មានជំនាញផ្សេងពីគ្នាទៅណាដូចគូរបស់បងញ៉ាំចន្ទថននិងបងក្រូចអញ្ចឹងអាចធ្វើបានតែដោយឡែកគូរបស់បងជីមនិងបងជីដូចថាដូចសម្អាតនឹងដំរីចាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្ញុំធ្វើការបូកបន្ទុកចានៅវគ្គក្រោយអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសជូននៅលទ្ធផលអរគុណណាស់សម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីផ្ទះលោកតាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា